ayibuzwa komunye, ayizwelwa ngomunye, awuqhwetshwa ngomunye umuntu ukuthi sikhala phela impalambala. Hayi, ungabona ususele, usubona omunye sengasekho, wena ususele. Abantu kuthiwa bazaqhanqatha ulimi lwabo baluhlafuna njengechingamso. Umlimi echaya abantu ngenxa yobubi babo, abangamlalelanga, abangamkhonzanga, abangazalwanga ngobutsha khathesi, basophu ngiyakutshela. Indlela yokuphunyuka kuphela ikuzalwa kutsha. Lalela ngutshele, lesi sikhathi lesi siza kwenza ukhumbula inkozi wadlala kuzo, lo walala kuzo, lo wazilovayo ukuthi ngangenza something. Kakasuku uJehova uvela yena mselufu. Mind you, lulaka lwakhe kuphela umnikazi ke. Uyabona ngale ndawo yokuphepha madoda la, akula muntu ongacatshela ulaka lukaMlimi ngaphandle kokuba angene ekhwapheni lika Jesu. Glory to God. Angene enxebeni lika Jesu. Ohlangothini lapha kwazwa khona. That's the only place okumele umuntu angene khona phephe madoda. Angeke uzimele ngaphansi kwesihlahla uthula umlaka lukaThixo luza kuvika. God will catch up with you. The only way to escape is the rapture. Amen.
mukanganwa kutenda zvemunhu wenyu uri pakati pedu wamatuma. Matiitira zvakanaka Jehovha. Munofanira kutendwa Ishe wangu. Tatenda nezvo zvose zvatitangira nziyo dzadhonza mwoyo yedu nendangariro kuti zvibve kwazvanga zviri Ishe wangu. Zvirindire shoko renyu rakuya manje. Baba vangu tinotenda Ishe wangu kuti Mwari mweya mutsvene sezvamakusimuka nemuranda wenyu Ishe wangu Baba kuti atipakurire zvamamurayira. Changamire wangu tipe ndangariro dzinonzwa nemwoyo unogara panzvimbo ino Jehovha. Ngekuti Satani makati imi Ishe wangu wakafanana neshumba inofamba ichibhonga ichitsvaga waingaparadza. Ungangodaro osvika woba mwoyo yedu nendangariro zvibve panzvimbo ino Ishe wangu tikoniwe kuzwa shoko renyu. Saka tinokumbira Mwari mweya mutsvene tinoziva kuti muripo pakati pedu. Mumbope Ishe wangu mwoyo nendangariro zvigare pano kuti tizwe shoko renyu. Aiwa chisimukai naye Baba tinosiya zvose kuburikidza ngezita raShe Jesu Kristu. Amen. Isikhathi sokukhuluma kukaThixo phakathi kwethu. Sibonga kangaka lezi nsuku uThixo ukhuluma ngathi ngezindaba zokuphela kwezikhathi. Hey bazalwane asakhange emhlabeni. Siyadlula abantu bakamlimu sizihambi. uThixo kasihlalisanga lapha kokuphela. Siyedlula. Siyahamba siyekhaya siyezulwini. Leli themba lokuya ezulwini sizuza ngokukholwa kuJesu weNazaretha. Manje sisensukwini zokugcina ezimbi too much ezokuphela kwezwe. Insuku lapho uSathane ame khona ngenyawo. Njengo referee kuthani lo ucoach weteam nxa abafana bakhe bedlala sokusela ama dying minutes kahlali phansi uyasukuma eshedini lapha nemthunzini ugijimela inini lapha sengana ngalibamba ibhora ngesandla nxa belanda ibhora igedi la sukuma khona apha nxa beheda la uphosa ka hede basope ngawukhahlelanga ezama ukuthi ibhola kaliyengena lapha uSathane umi ngenyawo khathesi uthi ezonweni come on emadimonini come on emoyeni emibi come on isikhathi siyaphela bayathathwa laba khathesi uyazi ukuphela kwesikhathi uyazi ukuthi sensukwini zokugcina bandlali kamlimu papa mani amen asosikhathi sokulibala asosikhathi sokubheka phansi asosikhathi sokutalaza eceleni lesi isikhathi sokubheka phezulu uJesu yeza ngamafu sisesikhathini ezimbi madoda sisesikhathini ezimbi bomama umhlaba uyaphela kathesi yikho izinto zimiso yikho kukubi so yikho kunjengoba ukwazi lawe wena ungufakazi wokuthi umhlaba usuphela uyakwazi definitely abantwana kabasezwa amadoda kasezwa omama kabasezwa izalukazi lazo khona ziloya wes khathesi besidla inyama yabantu bayikhephe emangcwabeni lo Sathane sebemakhela ithempeli elinye li next door khona apha eSouth Africa sebelakhi nxa belakhe eSouth Africa lapha ke umhlaba usuphela manje qaphela lithi iBhayibheli ngokwanda kokona uthando lwabaningi luzaphela lungagodolo lwakho brother do something sondela enkosini zinikele isikhathi sonke hlala emthandazweni khohla umhlaba akusela lutho ezweni uzwile bacha akusela nix ezweni akusela future yakho na futhi okukhona kuphela manje okuseleyo kuphela ukukhala kwempalapala kuphela that's the safest thing that you can aim for evangelini la kusendaweni yokucatsha uJesu uyabuya uzabuya bengafuni uzabuya belamaplan akusasa bele development plan le programs le finance yakho ikhona le equipment ibuye ivela from overseas ifikile besithi development lithi iBhayibheli besathi ukuthula khona ukufika kuphela kwezo kuzabajuma njengokuzunywa komfazi ozithweleyo kubeletha kwakhe njengezinsuku zikaNoah babedla bephuza bedakwa besendiswa begana besenza njalo kwaze kwafika uzamculo lithi iBhayibheli wabasusa bonke ngenxa yokungalaleli kwabo namhla futhi kuyafanana abantu bayatshelwa khonzani bophendukani abafuni bakhangelale bakutshela isizathu esinye aphinda akutshele lapha la lapha ama reasons abaqinisekibo hathi kumlimo
izizatho zabo zilungele obhuru babo lemsebenzi abafuna ukuyayenza wo right kodwa emphefumulweni wabo zirongo madoda ngoba zibathathela isikhathi sokufuna uJehova lithi izwi likaMlimi funani uJehova esenokutholwa mbizeni esese duze omubi makashiye indlela yakhe and definitely chiya nongalungile imicabango yakhe kabuyele kuMlimi xa ubuyela kuMlimi uzafika kuxolele too much engabali izono zakho engakubuza ukuthi kwakwenze njani uza kuxolela kokukhulu kodwa yekela impalampala ikhale ngiyakutshela uza kubuza ukuthi uzenzeleni khathesi ingakakhali uphenduka so kakubaleli izono zakho no uthi uJesu ozayo kimi angikumlahla noma uyisona esinjani uyafika uthethelelwe kodwa impalampala ingakhala uza kubuza ngazo ukuthi lezono yini indodana yami yafa emhlabeni khona ubuyelazo njani la udingani lazo la zisuswe emhlabeni lapho vela khona igazi lika Jesu alikho ezulwini phela isiphambano silapha madoda angithi uJesu wahlupheka la wafela abantu la ingcwaba lakhe likhona wazalelwa la lawe ulapha lungisa ungakasidluli lapha emhlabeni lapha uJesu yeza impalampala izakhala ingakhala abangcwele bayahamba zwanini litshele asiyo story esisi imaginayo liqiniso lele abangcwele bayahamba bazanyamalala one day madoda siyavuka singekho bathi babanyamalele kuthi wena usuke masinyane hayi alimbonanga yini alimzwange evuka siyabe sihambile impalampala ikhalile abantwana bonke abancane abangakabambi isono bayahamba kodwa abalesono abatshontsha ichukela lama ballpoint lama pencil abanye hokoyo liyasala la lisalela uSathane nomlilo wakhe salela lihlupho zika Antichrist in the great tribulation ukuhluphe ongazake kube khona isulinye kuphela ikuphenduka ezonweni umuntu adinga uzalo olutsha athethelele izono asitshune impande yesono angcwelise inhliziyo yakhe embeswe ngamandla kaMoya oNgcwele aphiwe isithembiso sika Baba abesehlala ke lindele ukuza kwenkosi lowo igama lakhe liyabe selilotshiwe encwadini yokuphila nxa uJesu echaya impalampala impilo yakhe nxa ingcwele uzayizwa impalampala nxa efile izayizwa khona lefile uzavuka uvuko lwakuqala nxa siyabe sisele siphila sizaguqulwa ke sihlwithwe siyohlangabeza inkosi emafini kodwa basala lapha kuza uhlupho olukhulu uJesu uthi yena ngalolo hlupho akubale lapha ukuthi uJesu uthini kuMateyu 24 uthi uJesu Matthew 24 verse 21 ngoba khona ukuhlupheka okukhulu okungazanga kube khona kwasekuqaleni kwezwe kuze kube manje nokungasayi kubakho impalampala ingakhala lalela into ezayo ungasala usalela lokho usalela uhlupho olungazange lube khona vula kuDaniel chapter 12 indaba yenkosi yaphangisa funda masinye iBhayibheli lakho Daniel chapter 12 verse 1 ngaleso sikhathi uyakuma uMikhayeli isikhulu esikhulu esimele abantwana babantu bakho nxa umhlaba usuphela sokumele abangcwele bahambe yes brother kodwa sibe khona isikhathi sokuhlupheka ho lalelani litshele mana khona apho jahala kithi nxa uMikhayeli ngabamba itrumpet mayibabo bisala baja bisi trumpet yakho uMikhayeli isikhulu lesesimela abantwana babantu khathesi angazi ukuthi ungaphi kwempalampala liyana umela idophe nxa impalampala lapha mhlane isukumela akula muntu okwaziyo nezingilosi zikaBaba nendodana yomuntu ayikwazi mhla ethiwa chaya Mikhayeli eyibamba so esithi bombo echaya lapha brother ngiyakutshela brother ngiyakutshela sihlobo sami konakala yonke into isikhathi kasaziwa ithuba kalaziwa ilanga kalaziwa kodwa kuzakhala impalampala yes chaya iphatha kanje uMikhayeli
lithi iBhayibheli la umoya kaMlimo koba khona isikhathi sokuhlupheka ngelesishona lithi inkuba yentshozi isikhathi sokuhlupheka uMikhayeli ngabamba impalampala yakhe so uyichaya kuphuma amazwi ayikhali njengawazenge lawa okwasezulwini konke kuyaphila impalampala iyaphila iyakhuluma kayikhali kuphela iyakhuluma kithi wozani bantu bami ngenani ezindlini zenu zangaphakathi nizivalele isikhatshana kuze kudlule lokhu kucanuka ngokuba bheka uJehova uyakuphuma endaweni yakhe ukushaya abakhileyo emhlabeni ngenxa yobubi babo ayaphuma amazwi empalampala ebiza abantu ilizwakala ilizwi liphuma kumpalampala ezachaya nguMikhayeli igama lenkosi malibongwe ayiziwa izidakwa le brother ayiziwa ngabafebayo le ayiziwa ngabanathayo labangezwayo nix le iziwa ngabangcwele amagama abalotshwe encwadini yokuphila nxa bephila bayayizwa nxa sebelele othulini lomhlaba bazavuka ngoba akhona amazwi ahamba isiya kibo alotshiwe kusihlabelelo sikaSolomon ukuthi vuka mhlobokazi wami muhle wami uze ngokuba isikhathi sokuhlabelela sifikile. Glory to God. Abafileyo bazavuka bengenakubola igama lenkosi malibongwe bazavuka belomzimba ofuze okaKristu avuka lawo. Glory to God. Ngomhla wangesonto ekuseni evuka kwabafileyo abangcwele siyovuka sigqoke wona la uma silelo othulini lomhlaba nxa impalampala ikhala. Amen. Yes. Omunye nomunye uzavuka ngovuko lakuqala ngohlelo lwakhe. Yes, there is order in the resurrection. Yes. Yeah. Asiyodrumakara uvuka kabuya zonke never kuvuka kuphela abangcwele omagama abalotshiwe encwadini yokuphila. Amen. Yes. Amen. Ungasala khonapho ungayekela ukuyizwa khonapho kayiphindwa ka2. Awusoze uthi uke wezwa ukuthi ukhaleni hayi ayibuzwa komunye ayizwelwa ngomunye awuqhwetshwa ngomunye umuntu ukuthi sikhala phela impalampala hayi ungabona ususele usubona omunye sengasekho wena ususele. That's how bad and terrible it is ukuthi uwekele ukuyizwa impalampala nxa ikhala. Satshelwa ngomhlangano kwathiwa izitransport zalapha emhlabeni ungachiwa ngenye uyathola enye ungachiwa ibhasi yeZupco uyathola ikhombi yeZupco ungazwela ikhombi yeZupco uyazuza iHonda ungazwela iHonda uyathola omunye la yokuzwelayo ubhuru wakho akufaka emotweni la ngenyawo uyaquma phela uyefika edrobheni atsho kodwa impalampala ingakhala there is no second mode of transport no. Yeah. Uyasala kumbe uyahamba full stop. Akuthiwa melelani lowana usakheza hayi melela lowana usabeletha no nxa impalampala ikhala usiyahlwithwa that moment khathesi ngakhala khona la ngoba ingakhala ayimelela kuphela kwenkosi ingakhala khathesi zwani ipulpit yasali empty le iBhayibheli lami lesela khona lama glass konke lekhona le phone everything labangcwele basuka khona la kusala izitulo ezingelamuntu ungabona usubona ukuthi abanye kabasekho usele nxa usalela lolu hlupho lolo bala brother. Ngaleso sikhathi uyakuma uMikhayeli isikhulu esikhulu esimele abantwana babantu bakho ukuthi sibe khona isikhathi sokuhlupheka esinje isikhathi sakhona asikaze sibe khona yilokhu kwaba khona isizwe kuze kube leso sikhathi kulokhu kwaba khona isizwe kusukela kuAdam khona kuze kube leso sikhathi asikaze sibe khona esinjalo ukuthi ngaleso sikhathi abantu bakho bakhululwe bonke abafunyana belotshiwe encwadini uyezwa laba balotshwe encwadini yokuphila. Amen. Glory to God. Laba balotshwe encwadini yokuphila yibo bazaphepha kuphela ngoba bayahlwithwa bazathathwa ngamandla empalampala laba bamba bahambe bona labo yikho kuthiwa yikukhululwa
That rapture is deliverance. That rapture is a way of escape. Yeah. The rapture is a way of escape, escaping from the great tribulation, from the calamity that will befall the sons and daughters of men who rejected God's mercy and turned their back against the cross of Christ. Isikhathi sengozi engakazibe khona izabafikela khonapha kula kuthi brunje uthi ngenze njani uzaqondana lakho face to njengoba uthongo bakho ubuthongo bakho abulalelwa ngumuntu wena uyazilalela we ungayekela ukulala buza kubamba kuphela phakathi kwabantu uzachumayira so ikhanda so ngobakho lawo isikhathi esingozi lesi nxa ungekela ukusindiswa siza kubamba kuphela nxa ufile indaba yakho ufe uyisoni uzavuka uyisoni akutshintshi lutho egodini la lalela ngikutshele indlela kuphela yokuphepha madoda yikho kuthiwa bazakhululwa yikulotshwa igama encwadini yokuphila ngendlela yokuzalwa kutsha umuntu athethelelwe izono and make sure zithethelelwe. Don't imagine them forgiven. No, don't dream salvation, experience it. Ungafanisela usindiso ngoba umzali wakho usindisiwe la usithi lami wena ungathi lami wathi ngi sindisiwe. Talk about your personal experience with God. Igama lakho lilotshwe encwadini yokuphila properly elakho yikho lapho escape khona ke. Nxa sokufika lesi sikhathi esibi kungena uAntichrist baba omoya wakho uyasebenza khathesi ububo busezweni lobudlangudlangu mona lobo obukhona emhlabeni khona lapha lobugebe ngobaziyo wena lobuthakathi lobo bumangalisa abantu sebedlana so besiyathengisa amaphatsi abantu umoya kaAntichrist wona lo osebenza ebantwini la abantu sebesidla abantu bagebha umuntu engcwabeni sebephaphe ebusuku abantu umoya kaAntichrist usasebenza yena kakaveli ngoba ibandla likaMlimi lisesekhona la kavunyela ukulithinta no never kavunyela ukulibamba umoya ongcwele usekhona la angeke uAntichrist avele kavunyelwa ukuthi athinte ibandla no never umoya ongcwele ukhona imbezele unqabela ukuthi umuntu wesono avele. His presence is hindering the son of perdition ukuthi angaveli ngoba umoya oyingcwele uThixo lo ukhona lapha emhlabeni. Hallelujah. Ugcine thina bandla igama lenkosi malibongwe usigonile ngozandla zomusa igama lenkosi malibongwe isihlobo sakho. We are covered by God's protective plan. Kodwa yekela abangcwele bahambe man bangahamba kusala igodi elimnyama lapha Sathani yenza intando yakhe ngabantu indodana ke umuntu wesono lo-Antichrist uzavela. Lalela ngutshela iBhayibheli liyamchaza, lalela intshumayelo ezikhona uzazizwa lapha emsakazweni. Zima imchaza u-Antichrist lumphika uKristu. Uyalizwa igama lakhe? Ngumphika uyala ukuthi uKristu indodana kaThixo. Yena azenza uThixo azehlala ethempelini. Azibuse aze athi lalakho kukhonzwa ngabantu kungaphansi kwakhe. Lalela ngutshele uzahlupha too much efuna ukuphendula abaseleyo la ukuthi bakhonza umphika uKristu. Angenela abantu ngemthetho yakhe uzabamba ilizwe lonke abuze, not ilizwe, not a country, but the whole world will be governed and ruled by the Antichrist. It will be one kingdom the world over, one currency the world over when the Antichrist reigns. That is a terrible time. It's a terrible time that the human race will experience. Those that have rejected the call of God, those that have rejected the invitation to come and have their names written in the Lamb's Book of Life. It will be a terrible time. You will experience an experience that has never been experienced before. Indlela yokuphepha ukuhlithwa kwabangcwele kuphela.
ungasala lapho antichrist uyagijimisa esithi phika uKristu yena lo uKristu yimi inkosi la wena antu ungasala la uyabulolwazi lo njengoba nasikhuluma so ususenza inkani uyakubulala akuthoche to convert you ukuthi uphenduke intshumayelo yakhe ubuhlungu isilo sizavelelwa nje sifike lapha emhlabeni silesilonde esachayayo ikhanda lakho ngani liza kufa kanti alifanga sabuya saphola litsho njalo iBhayibheli kuzaphinda kuvele esinye isilo futhi esithi khona dumisana isilo lesana sakuqala lungisana umfanekiso waso sithatha siphilisa umfanekiso wesilo odoli bangikhona baphile bahambe bakhulume abantu ngenxa yokuthanda izimanga lokubona amasalamusi sebelandela hubu bebona ilitshe likhuluma elibazwe ngumuntu ngobuciko bengqondo zakhe kodwa lalela ngikutshele leso sikhathi brother ungafuni ukusibona uzwile amen uzwile mntanami uzwile ndodakazi uzwile ndodana uzwile baba uzwile mama don't wish to be there ungaqali yes you can't stand against that uSathane uzangena lapha abanike udrago laba ama-dragon lawa izilo lezi zabanika amandla lokuthi balwisa abangcwele futhi kuze kubhala uPaul ka-Antichrist lana 666 liyabhalwa eziphaqeni lubhalwe ezandleni nxa ungelalo awuthengi awudli awuhlala endlini awubhadali rent loba imali ulayo awenzi lutho kuyaliswa ukuthi wenze lutho ngoba kumele uphenduke ukhonze uSathane lesilo sakhe lo Paul wakhe khonze lomfanekiso wesilo ngalezo zisuku kuyabe kukubi litsho njalo ilizwi likaMlimi ngapha kuhlupho Antichrist la uThixo athele ezinye inhlupho phezulu futhi sibalile kuseni ingilosi ezingu7 ziyabuya zithela inhlupho la ilanga lizachisa abantu baze bachanqatha ulimi lwabo inyanga izaphenduka igazi lokho lesithi eclipse ipractice yona le lizayibona isiphenduka igazi ungasala ungahlithwa yaphenduka igazi amanzi aselwandle ingilosi zathela ulaka lukaThixo kufike zonke izinto eziphakathi amanzi olwandle abe njengegazi lomuntu ofileyo lalela sihlobo sami ungazali ukubona lezo zinto lezi never inye ingilosi zathela ithele ulaka lukaMlimi phezulu kwemfula yonke lemthombo amanzi akhona aphenduka igazi ingilosi enye izathela ulaka lukaThixo abantu bonke babe lesilonda esibhibhidlayo esingapholiyo esivela kumlimi kaSipholi baba leso akula doctors asipholisi akula bandages asivala akula muthi ozabamjwa khona lapha umlimi echaya abantu ngenxa yobubi babo lalela ngikutshele khonza umlimi manje kusakhonzeka so amen thandaza kusathandazeka amen kuqaphansi kusaguqeka amen utfuna umlimi esakhona so esatholakala ivesi lelana liqinisile ukuthi funana uJehova esenokuthola umbizeni esese omubi makachiya indlela ngiyakutshela brother chiya katheso chiya katheso udinga uzalo lutsha uthethelela izono noma ugula namhlanje landaba kholwa kuphela izilo leli loba sikhuluma ngenhlupho zika Antichrist ungakholwa uyaphila isikhathi sokugula madoda sisadlula manini bijana isikhathi sokukhuluma ukuphila kwabagulayo mana mbijana yekela sikutshele ngengozi edlula ukugula kwakho ingozi yomphefumulo umphefumulo ongasindiswanga ulengozi embi uyakudla isithwala ungasindiswanga uphuma enkonzweni yonale unjani uthembeni ulobu brulo Antichrist wena ule plan laye ule table za negotiator laye wena ngiyakunxusa ngomsakaMlimi nxa ungakasindiswa ukhona la phenduka fulathela umhlaba chiya umhlaba yekela umhlaba lezinto zayo kudlule kuyahamba
Umhlaba sowajajwa ngumlimi lo lezulu le kumlindela usuku lokufakwa emlilweni kuphela. Kuzabhidlika konke kutshe kuncibilike. Lemsebenzi yangikhona phakathi. Wena uza kuya ngaphi? Ake sizwe lapha. Lalelani uzathi wena hayi mina ngizazibulala. Lalela ukutshela, lalela. Ukufa kuzehlule ukubulala. Nxa sezifikile lezo sikhathi lezi. Bala lami lapha. Asibale lapha. Amen. Kuma Sambulo. Sambe siye kuSambulo. Amen. Chapter 16. Uzwe ingozi elanda abantu. Besaluku kuzalwa kuchaswa abantu bazitshaya maningi indaba. Bathi bayazi bakubiza isithutha wena okhonzayo. Lalela ngutshela isithutha yibo. Wena okhonzayo ukumesaba uThixo kuyi ngqondo. Udela izono kuyikuhlaka nipha. Ngiyakutshela brother. Lalela lapha verse 1. Ngase ngizwa ilizwi livela etempelini. Lithi kuzwe izingilosi eziyisikhombisa hambani niye nithulule emhlabeni amagabha ayisikhombisa olaka lukaThixo. Amagabha yini ayisikhombisa 7 olaka lukaThixo. Zwana eyokuqala yaya yathulula igabha layo emhlabeni. Kwavela isilonda esibi esinobuhlungu kubantu ababe noPaul wesilo nakwabadumisayo umfanekiso waso. Isilonda esibi savela. Ulaka lukaMlimi lutheliwe emhlabeni la. Kwavela izilonda. Ebantwini bonke kumadokotela la kuma specialist wonke labantu bangikhona upatient uyagula lo dokotela uyagula. Angikholwa ukuthi kuzola kulomuntu ozabuye ethi kuhambe line ngoba isurgery yakhe ivuliwe no ngoba into le yabivela kuMlimi isilonda lesi asiyo sekuthingana asiyo sokuloya ngomuntu emsebenzini lesivela kuThixo lulaka lwakhe echaya abakhile emhlabeni ngenxa yobubi babo. It's unbearable. Akula bandage engalungisa la. Akula dithole engagezisa lokho. Akula betadine engenza kube ngcono. Kuvela kuMlimi lokho. Isilonda lesi. Phezu kwamadoda afundile labangafundile. Labantwana ndawonye njengoba benjalo bengalalelanga abazali besele kuhlutha lapha abanye indaba zabo isikhathi sohlupho. uThixo uphuma endaweni yakhe ukuchaya abakhileyo bomhlaba ngenxa yobubi babo. 3 nengilosi yesibili yathulula igabha layo elwandle lwaphenduka igazi kungathi ngelofileyo. Zafa izilwane zonke zasendle ngapha babulawa izilonda ngapha ulwandle solubomvu lenhlanzi sezinuka phu kuyandenda konke kunjalo kuyenyanyisa too much. Izilonda ngapha sithi wozasihambe. Nengilosi yesithathu kula phezulu kwalolu hlupho futhi nanko kunye igabha layo yalithulula emfuleni nasemthonjeni yamanzi yaphenduka igazi. Akusanatheki manzi akusagezeki sokuligazi everywhere. Madoda ngabantu laba babehlupheka so abadela icebo likaMlimi bathi ukukhonza ngokwabadala bayekela bathi abantu bakosengwayo bayahlupha basitshela ukuthi siyekele izona umhlaba umnandi so nansi imbasela yokulandela umhlaba. Asizwe futhi nansi ingilosi lapha kuthiwa senze njalo isithulule emthonjeni yamanzi yaphenduka igazi. Verse 6 ngezwe ingilosi yamanzi ithi ulungile wena Nkosi okhona owayekhona oyingcwele ngokuba wabele lokhu ngokuba baphalazile igazi labangcwele nelabaprofeti ubanikile igazi ukuba baliphuze bafanele lokhu. Ngezwa izwi livele lathini lithi yebo Nkosi Thixo somandla kuqinisile kulungile ukwahlula kwakho. Lalela ngutshele khonapho kufa amadoda abantu bakhala ngezilonda amanzi kasanatheki ulwandle lubone lonke kodwa khona lapho ingilosi ithi kuyawulungile Thixo ukwenza kwakho kuhle babo banike khonokho. Amen. Ukwahlula kwaMlimi lokho.
lalela abangangena esikhogweni kodwa wena usuhluphala kona bakhanya ngezilonda baba ngapha babubula ngamanzi elwandla kusahambeke inhlanza zisadleki zibole zonke phu lezinye ezingadliwa lenyamazana sakhona kunjalo kubi too much umlimi ulaka lwakhe luthululelwe emhlabeni wonalo madoda ayikho lelinye lizo khona lapha nxa bakhona lapha abazasala la yikho liyasala ukubona lokho mina ngifuna ukufika la no amfuni funa ukuthi ngihlwithwe amen ngifuna ukubona lokho yekela umlimi asitshele sikwazi khona sizathandaza too much khona sizakhonza sterek khona sizazinikela too much sithi mlimi ngiphephisa kulokhu baba ngimjwenke lokho amfuni ukubona lokho abantu bebubula ngezilonda ingilosi zithi kulungile Jehova khonokho welangilo nombani specialist iphi kona yisiphi isibhedlela siyasala sivuliwe kona sivula senzani yuphi umuntu ozasebenza ezadlula ulaka lukamlimi umuntu wakhona lozapholisa ulaka lukamlimi esilondeni esibabayo ngokabani ulungise nini kuliphilizwe ekuthunywe mbani uncedisa bani ngubani onamandla okuhlenga umuntu esandleni sika Jehova verse 8 nengilosi yesine yathulula igabha layo elangeni laphiwa amandla okuchisa abantu ngomlilo yakuzwa abantu bachiswa ngokubalela okukhulu balithela inhlambi igama likaThixo onamandla phezulu kwalezi izinhlupho abaphendukanga ukuba bamdumise ingilosi yathela olunye ulaka yalithela phezulu kolanga wena phezulu kwelanga ilanga lachisa ukudlula lokho umlimi evula ama degrees evula alisondelanga ilanga notice that alisonde likhona phana la ngezelela ukuchisa abantu baqhanqatha ulimi baluma ulimi ngenxa yobuhlungu bokuchiswa lilanga akula air conditioner esebenza khona lapha akula mthunzi ongasebenza khona lapha akula ndlu engasebenza khona lapha akula swimming ongangena kuyo ngoba ngamanzi lawa aseli gazi ngapho lesilonda futhi esingafuni imanzi wona la abantu kuthiwa bazaqhanqatha ulimi lwabo baluhlafuna njengechingamso umlimi evuthisa ulaka lwelanga lolu watermelon ilanga alikachisi uthi ilanga liyachisa sorry liyeza lizachisa so umlimi echaya abantu ngenxa yobubi babo abangamlalelanga abangamkhonzanga abangazalwanga kuchakathesi basopu nyakutshela indlela yokuphunyuka kuphela ikuzalwa kutsha namhla hayi khona ntambama khathesi zontambama Amen. Ingilosi S4 S5 ayikathulule so kule moshakala so kuncediswana ngaphi khona ngubani ongathi buya unsise ngani buya umbophe ngaphi ebambe ngaphi ngezisa ngani ngamanzi eGibhite induka Mose wathintile aphenduka igazi wonke asemfuleni lasezitsheni lawa ke angasale ezitsheni la kumajojo wazaphenduka uyabona ngale ndawo yokuphepha madoda la akula umuntu ongaqashela ulaka lukamlimi ngaphandle kokuba angene ekhwapheni lika Jesu glory to God angene enxebeni lika Jesu ohlangothini lapha kwazwa khona that's the only place okumele umuntu angene khona phephe madoda angeke uzimele ngaphansi kwesihlahla uthula umlaka lukaThixo luzakuvika God will catch up with you. Nansi esihlanu verse 10 nesihlanu yathulula igabha layo esihlalweni sesilo umbuso waso waba mnyama baluma izilimi zabo ngobuhlungu futhi yabo sekungezelela phezulu kwalokho yana ukuchisa kwelanga sokulombuso omnyama angitshonga ukuthi umbuso waba nyama kodwa umbuso wesilo lo anobusa ngo666
ukuthi umuntu ngaye engela uphawu kathengisi kenzini kenzi lutho umbuso nalo waphenduka waba umnyama baphinda baluma ulimi labo futhi hey wena ungasali brother never kuthiwa ku verse 11 bamthela inhlamvu uThixo wezulu ngobuhlungu babo kabasathi mayibabo abasathi Thixo siza uyakuzwa lokho uyakuzwa lapha sebefika khona abantu la befikiswa ibuhlungu abangangena esikogweni baba kuyabe kunjani manje esikogweni nxa emhlabeni kunje phandle kunje ilanga kuphela so far away brother moyo likhatshana kangaka lichisa so umuntu azahlafuna ulima thuka umlimo kuyesabeka ulaka lukamlimo kuyesabeka okwenziwa ngumlimo ngenxa yokungabantu ongamkhonziyo kuthiwa bamthela inhlamvu uThixo wezulu ngobuhlungu babo nangezilonda zabo uyesuthi azikapholi lokho zihamba labo khona zonke inhlupho zibuya zigada phezulu kolunye uthini wena kepha kabaphendukanga emsebenzini yabo benjalo zabaphendukanga sithi bathethisa umlimi wezulu nomhlaba kodwa abangcwele basemtchadweni wewundlu 7 years siyabe semtchadweni ngale kodwa ku 7 years yona leyo kulenkalakatha yekata mstrulu le ezabe semhlabeni la ngiyakutshela baba kuxhwatha kwembiza yeporridge kungcono man lokhu kubi lokhu esithupha nansi verse 12 neyesithupha yathulula igabha layo kuwo umfulo omkhulu uEufrate kwatsha amanzi awo ukuba ilungiselwe indlela yamakhosi la asempumalanga ngabona umoya abathathu ababi kwangathi izingxanxa ngamaxoxo bephuma emlonyeni kaDrago uDrago nguSatan nasemlonyeni wesilo that beast nasemlonyeni womprofeti wamanka ngokuba bengomoya bamadimoni abenzayo imimangaliso baya emakhosini omhlaba wonke ukuba bawabuthele kulweni kwalomhla omkhulu kaThixo uSomandla bheka ngiyeza masinyane ngiyeza njengesela ubusisiwe yena olindayo utsho njalo uJesu azigcine izingubo zakhe ukuba angahambize babona ihlazo lakhe bawabuthela kuleyo ndawo ethiwa uArmageddon ngokwamaHebheru uyakuzwa lokho ngapha kulo antichrist uyabahlupha ngapha isilo siyabakhathaza ngapha inhlupho nantu lakamlimi lubathwalise enzima abantu abasemhlabeni la abadelela inkonzo namhla bazayifuna abadelela abafundisi namhla bazabadinga kodwa it will be too late akuthi makhiwa kuphela akuthi amanye kuthi wonke umuntu ongamaziyo uThixo ofundileyo nongafundile lithi iBhayibheli abakhulu naba izigqili nabakhululekileyo uyezwa ukuthi ngumoya kamlimi ozama ukuthi rather umoya kamlimi kawuzami ngumoya kamlimi okuchasiselayo ukuthi there is no respecter of persons irregardless of color creed class or social strata kodwa uzangena kuphela ukuhluphekela isulinye kuphela yelo kuphenduka ezonweni umuntu adinga uzalo olutsha aphila impilo engcwele emhlabeni la impalampala ingakhala uhamba uyezulwini for 7 years sisemtchadweni wewundlu ngale yikho ukuthi uphunyuke lokho uma kungenjalo sihlobo sami kakhulu kanganani wena oke wabona ufana lekhonkota so lalela ngutshele uzakhumbula ukuthi kodwa ufana lwana ngangamuzwa khona phane senza umsindo eshatamda lalela ngutshele lesi sikhathi lesi siza kwenza ukhumbula inkonzo wadlala kuzo lo walala kuzo lo wazilovayo ukuthi ngangenza something kanti kuThixo usuku lunye lunjengeminyaka eyinkulungwane neminyaka eyinkulungwane njengosuku lunye ungalungisa kulunge khathesi kodwa ungayekela so uhlale 1000 years kulungile ekugcineni ungena la head on baba uyangena la ukhangele so lesikhiwa phezulu
azikaqedi ingilosi ulaka lukamlimi nanti lokho eluthululeka nesikhombisa yathulula igabha layo emoyeni nguvesi 17 kwavela izwi elikhulu ethempelini lezulu esihlalweni sobukhosi lithi kuphelile kwakukhona unyazi nokuhlokoma nokuduma kwakunokuzamazama komhlaba okukhulu okungazanga kube khona okunjalo bakithi ilokho abantu bafika emhlabeni ukuzamazama okunje okungaka hawu bakithi lalelani bantu bakithi mzalwane wami lalela sihlobo sami wena ongizwayo angazi ukuthi ungaphi kodwa lalela ngizwe phunyuka ngokuhlwithwa balekela lolu laka lo kuthiwa ukuhlupheka lokho nokuzamazama akwaze kwenzeke. We have experienced great earthquakes madoda that have shaken the hearts of the hearts and minds of every creature here on earth, but lapha kuthiwa ayikazibonakala into enjalo. Lokhu umuntu afike ezweni ephuma esandleni sikamlimi akwaze kube lesi earthquake enjalo nokuzamazama nonyazi nokuhlupheka okungaka so akwaze kube khona. Ngicela ungasali ekuhluthweni. Amen. Sebenzela ukuhlwithwa. Amen. Verse 19. Umuzi omkhulu wadabuka kathathu. Imizi yezizwe yawa. iBhabhiloni elikhulu lakhunjulwa phambi kukaThixo ukuba alinike isitsha sewayini lolaka lwakho oluvuthayo. Iziqingi zonke nezintaba zifunyaniswanga. Uyakuzwa lokho? Iziqingi ngama islands. Abaleka babo New Zealand labana babaleka. Labo Madagascar lapha babaleka. The world shifted. Geographical positions were altered. Ulaka lukamlimi luthelwe emhlabeni la. Umhlaba watshintsha ifomu baba. Imap zatshintsha. Kwatshintsha yonke into ulaka lukamlimi luthululiwe kuphela so. Ama island abaleka. OGibraltar batshintsha indawo. Ama Caribbean islands atshintsha indawo. OJamaica babaleka lawo baya kwenye indawo. Yakuzwa lokho? Kubalekela ulaka lukamlimi oluphumela ebantwini. Kakasuku uJehova uvela yena mselufu. Mind you. Lulaka lwakhe kuphela. Umnikazi ke? Isikhathi esingeke sabhekelwa ngumuntu ukuthi ahlale la. Akula nyama engakumela lokho. Akula mphefumulo ongakumela lokho. Kodwa zilalela ukuthi benzani. Nxa bechaywa njalo bathethisa umlimi ngenhlambe ezinkulu. Kuyini khonokho? Bakholisa uAntichrist lwana. Bafake u666. Ungafaka u66, u666, you are lost for good. There is no repentance anymore. Siyabuza umbuzo ethempelini ngale kwathiwa nxa sabuzwa liBhayibheli ukuthi nxa uthe uhamba labenyawo ugijima labakuchiya ungazithembisa yena ugijima labahamba ngamabhiza. Lalela mhlobo wami lalela aso sikhathi sokudlala isikhathi sokusiba serious ke ukukhonza insuku zokugcina lezi bona izinto zimiso ikhona lokho akuyiba ngcono phela kuya khona apha sibili direct and futhi akuvikeki. The only way to escape is the rapture. Amen. Yes. Amen. Kuthiwa ke iziqingi zonke zabaleka nezintaba zifunyaniswanga. Sehla ezulwini isichotho esikhulu. Sehlela phezulu kwabantu amatshe aso ayingangethalenta. That measurement nxa beyisho is about 35 kgs. Andilithi lina uzamcolo hey iqhotho kubuya amatshe angangozipho so. Lapha bengange 35 kgs. Ewela phezulu kwabantu. Abantu bamthele inhlambu uThixo ngenxa yenhlupho yesichotho. Ngokuba inhlupho yaso yayinkulu kakhulu. Licho njalo izwi likamlimi. Umlimi ephuma ukuchaya abantu la emhlabeni la. Ngenxa yobubi babo. Lalela aziphelanga inhlupho ziyabalanda futhi. Bala ku chapter 19. Chapter 9, sorry, chapter 9.
Ngizaqala ku verse 1. Ingilosi yesihlanu yabetha ngelinye section le. Uyazi ngutshele sihlobo sami. Kuyabe kulama program inhlelo zikaMlimi. Amhlophe uthi kuyasitshela ukuze sibaleke madoda. Forewarned is forearmed. Batsho njalo abantu abadlula esikolo. Uthi kuyasihlomisa khona la. Ufuna sibaleke. Siphephe madoda. Igama lenkosi malibongwe. Hallelujah. So kungathi sinjengoloti ehawukelwe ngumlimi eSodoma leGomora, ingilosi zambamba ngezandla zathi phuma sihambe wena. Esalibala zambamba ngapha la ngapha zabaleka la. Ngingilosi yakho ngizokutshela so. Baleka. There is a great storm called Judgment Day that is coming. Verse 1. Ingilosi yesihlanu yabetha. Ngoba ingilosi lazo zithunywa ukuchaya ulaka, lezi zithunywa ukuchaya amatoropita. Ingachaya itoropita lalela okulandelayo. Ngabona inkanyezi iwile ezulwini izemhlabeni. Yaphiwa isihluthulelo somgodi ongenamkhawulo. Uyakuzwa lokho? Yavula umgodi ongenamkhawulo kwenyuka phakathi umusi emgodini njengomusi weziko elikhulu. Kwafiphazwa ilanga nomkhathi wezulu ngomusi womgodi. Kwaphuma izinkumbi emusini, izinkumbi ngama scorpions. Zeze emhlabeni zaphiwa amandla njengofezela bomhlaba benamandla. Kwachiwo kuzo kuba zingona utshani bomhlaba nanye into eluhlaza namuthi. Kuphela abantu abangenalo uphawu lukaThixo emabunzini abo. Zaphiwa ukuba zingabulali kodwa bahlutshwe izinyanga ezisihlanu 5 months. Ukuhlutshwa kwabo kwakunjengokuhlutshwa ufezela uma intinyela umuntu. Uyakuzwa lokho? Zilanda laba bangamkelanga uThixo laba. Lalela futhi verse 6. Ngaleyo mihla bazalwane lalelani. Yabona izinto lezi ezikhulunywayo ziyeza so. They are not imaginary, they are real. Ziyabuya. Kuyaphuma zona lezo umgodi ongenamkhawulo umlimulawo ongenamkhawulo sibili. Ongena kwaphuma umusi phakathi kwaphuma lema scorpions la zabuya laba ofezela. Bebuya bezontinyela abantu kwathiwa babahluphe 5 months bengababulali. They were not given the poison, but a sharp sting, very painful. Bahlutshwe kuphela. Bafika ofezela bathi pupu emuntwini. Balumela bagijima efika kohele khona la. Akhalela ubani? Ubani ongalunywanga. Bonke la ulunyiwe, unini ulunyiwe, ubaba ulunywe lo mkhwenya logogo konke kuyafanana. Yimbayi babo kuphela. Ngenxa yokuthi manje umuntu wehlile kusindiswa kuphela madoda. Asindiswa namhla. Phenduke ezonweni zakho. Sindiswa. Dinga umlimi. Isikhathi sokufuna ubuso bukaMlimi khathesi. Ngenhliziyo ephelele. Omunye ngathi mina vele ngahle ngigijimele Victoria Falls ngiyazibulala. Ukufa. Usakudinga. Omnyathi mina ngiyagijima vele ngiye lapha na phezulu eRainbow lapha fike ngiziphosele phansi ngichake ngekhanda kuhle kuphele khona wena. Ngazithemba izinto engekho. Mina ngiyathi nginathe vele poison ngiyathatha umuntu wamagundane vele ngiziqume vele amathumbu vele wena ngaqali lalela ngendaba yakho yokuplan ukuzibulala usithi ubalekela uhlupho from the frying pan into the flames of fire. Lalela verse 6. Ngaleyo mihla uyezwa abantu bayakufuna ukufa kepha abayikukufumana. Bayakufisa ukufa kepha ukufa kuzababalekela. Awu mhlobo wami. Bazafuna ukufa abantu kodwa ukufa kuzababalekela. Bazakufisa ukufa kubaleke. Uthi uyakubamba ukufa kubaleke. Ubaba usengwayo wazi wathi lesilwana ungasilanda uthi ngidla bhubhesi. Lalo uyabaleka. Ugijime uthi wenzeni ngeziphoselela uyayala ukufa. Ukufa kuyabe kubalekile. Lobu ngazi uwe usuka khona le the topmost floor uphuma ugijima ufika
uyeqe uyefika phansi la uzamangala angazi ukuthi kuyabe kunjani ngiyacabanga ukuthi akubhalwanga ngisho ukuthi ngiyazicabangela ukuthi wenqane yathi uvela khona njengobana kungasafeki uyafika ulenda kuhle emhlabeni so uzukhanti kodwa ngivela phezulu manje ngifike kuhle so ngifuna ukufa phela ukufa sokubalekile uzaziphosele ngiyacabanga ukuthi ungaziphosele follows usithi njengobana ku dangerous yana those 60 some meters ngiyavele ngahle ngegeleze ngife ngidliwe zingwe uyatutu part khona lapho uzibona laziswima lawe khona lapho lazi ukukhangele zithi ugijimela isilwane usibona lasibaleke la inyoka amaginyambila uthi zaliza nchanga ngihle ngife kanti nix ukufa kubalekile ubudlova bezinyamazana brother obuqeda abantu lo besatshwa ngabantu lapha buyabe bungasebenzi umuntu uyabe kumele ehawule athothwe ngumlimo you know God will be tormenting people because of their hard-heartedness badinga ukufa bakuswele thatha umpopho swazidubule ngawo ungambulali wena uthatha igrenade uyiqhobe so ba idubuke ziwela lapha ngoba ukufa kuyabe ungasabulali angazi ukuthi kuyabe kunjani angifuni ukubona khonoko no mina ngifuna ukuhlwithwa uyasizwa isimo esikhona uyasizwa isimo esikhona uyasimela uthini ngapha umlimi uyakuchaya antichrist la useceleni isilo laso sithi come on vuma lami ukuthi u66 ngufaka ebunzini ngapha uSathane la ukhuluma kwakhe ngapha umprofeti wamanga wehlisa umlilo ezulwini wenza izimanga zakho kumele wena uzikholwe futhi uzenzani uthi ngapha amanzi atseligazi ngapha unesa isilonda baba esingapholi esingela bandage kasithobeki lesasigeziseki la ngeditho lebetadine yangikhona akwenzi lutho la ngumlimo uyabechaya abantu la umlimo ephumile ukuchaya abakhileyo bomhlaba asambe futhi uyazisa inhlupho plus chapter 6 verse 1 khona apho kusambulo bala khona uzabona ukuthi asiwo umfundisi lokhulumayo ngumlimo ozikhulumelayo ngabona lapho iwundlu lanamulula olunyupha ukuzwe ezisikhombisa ngasizwa esinye isidalwa kuzo ezine sithi kungathi ngezwi lokuduma woza ngalibona ihatshe elimhlophe nayo khwele phezulu lephethe umcibitshelo waphi umqhele waphuma enqoba nokunqoba enqoba nokuba anqobe verse 3 nalapho wanamula uphawu lwesibili ngezwe isidalwa sesibili sithi woza kwaphuma elinye elibomvu okhwele phezulu kwalo waphiwa ukususa ukuthula emhlabeni did you hear that yes baze babulalane waphiwa inkemba enkulu yena lo gadi ibhiza yena lo nalapho wanamula uphawu lwesithathu ngezwe isidalwa sesithathu sithi woza ukuthi bona John khona uzabhala utshele bona laba basenketha bona lapha ngalibona ihatshe elimnyama naye okhwele phezulu kwalo ephethe isilinganiso esandleni sakhe ngezwa izwi phakathi kwezidalwa ezine lithi iquarity likakolweni ngedenariyo amaquarity amathathu ebhale ngedenariyo ungoni amafutha newayini nalapho wanamula uphawu lwesine ngezwa izwi lesidalwa sesine lithi woza ngabona ihatshe eliluhlaza naye okhwele phezulu kwalo uyezwa ukuthi into yankhona kuthiwa leyana yaphela did you hear that notice ukuthi kwasikafike embhalweni nothi kwasekuphela lokho did you hear that akuphelanga lutho lokhana kubuya phezulu lokhana kubuya phezulu lokho ezisanda inhlupho that is why kuthiwa it is a great tribulation lalela futhi kuyaqhubeka lokho kufakwa phezulu kokunye ngabona ihatshe eliluhlaza verse 8 nayo khwele phezulu kwalo igama lakhe liyukufa hawu ukufa ukhwela phezulu kwebhiza ha angifuni ukubona mina
iHides lahamba naye wena uyakuzwa lokho ukufa kukhwela ibhiza iHides lahamba naye amen iHides lihamba lokufa kuyesabeka lokho baphiwa amandla phezuko kwesine komhlaba 1/4 of the world ukuba babulale ngenkemba nangendlala nangokufa nangezilo zomhlaba ukufa leHides kwanikwa amandla ukuthi kubulale 1/4 of the world's population of people and even the beasts ngenkemba nangendlala yakuzwa lokho akula organization NGO ezayiqeda indlala le babe ngene officeini njani bona belezilonda behambe ngaphi kulula lwandle luphi luyabe lufile phela izinto ngale bachapha ngaphi kona bayahamba ngaphi ilanga lichisa loba behambe ebusuku inyanga phela iphenduke yaba yini igazi akuhambeki madoda akula NGO ezaqeda indlala le akula ziphala ze-GMP ezingaqeda indlala le ngekamlimi le evele olakeni lwakhe kuthiwa baphiwa amandla phezuko kwesine komhlaba ukuba babulale ngenkemba nangendlala nangokufa nangezilo zomhlaba which means izingonyama ziyazidlela abantu santando phela verse 9 nalapho wanamulula uPaul wesihlanu ngabona phansi seku verse 9 sifika ku12 ngabona lapho wanamulela uPaul wesithupha kwakukhona ukuzamazama komhlaba okukhulu ilanga labamnyama uyakuzwa futhi njengendwangu yoboya inyanga yaba njengegazi izinkanyezi zezulu zawe emhlabeni njengomkhiwana uvuthulula izinhlamvu zawo ezingavuthiwe uzanyakiswa umoya omkhulu izulu lamuka njengencwadi esonyiweyo lona leli labaleka izintaba zonke neziqingi zonke zasuswe ezindaweni zazo bazalwane bami liyakuzwa yini amakhosi omhlaba nezikhulu nezinduna bazalwane nabacebileyo nabanamandla nezigqili zonke nabakhululekileyo bonke bazifihle empandwini nasematsheni asezintabeni 16 lalela bathe ezintabeni nasematsheni yiwani phezulu kwethu nisifihle ebusweni balo ohlala esihlalweni lo nasolakeni lwewundlu ngokuba usuku olukhulu lolaka lwakhe solufikile ngubani onamandla okuma na madoda abantu bafuna ukufa babaleke town besiya emareserve besiyacatsheza imbalwini ubhalo lafika wathi phuphuma lawe hambi lamnyamesaba yena lobula bafike ematopo lapha ematsheni bathi siwele nini amatshe lathi no mana mbichana lamnyamesaba yena lobuya yena lo ukufa kakusabulali hlobo thandekayo nansi isikhathi esibuhlungu eBhayibhelini kuJeremiya kuthiwa this is time for Jacob's trouble ukuhlupheka okukhulu kaJakobe lokho ngoba abaIsrayeli bazabe behlupheka too much ukudlula abantu lapha ngenxa yokuba babulala indodana kaThixo kuyabe sokuyisikhathi sokuhlupheka kwabo njengokutsho kwemibhalo litsho njalo iBhayibheli yikho kuthiwa khona oyesenhle angangena endlini ophezulu kwendlu angayehli litsho njalo iBhayibheli khulunywa ngabakaIsrayeli ngoba that is the time of Jacob's trouble kakula muntu oyathi mayibabo wazwakale amadwala lawa ezehlile ukubulala abantu ukufa kuzabalekela abantu wena uyabungaphi uyacatsha ngaphi mhlobo thandekayo indawo kuphele yokucatsha kusegazini lika Jesu kuphela indlela yokuphunyuka yikuhlithwa nxa impalampala ikhala nxa ulelo thulile lomhlabathi I'm telling you my brother you better resurrect the first resurrection nxa uphila lapha ezweni usele lapha kumele uguqulwe masinyane ngokuphazima kweso siyohlangabeza inkosi emafini
ngoba ku7 years yesikhathi somtshado weundlu lapha emhlabeni kuyabe kunje so kuyesabeka. Nanzi izinto ezizayo zilanda abangazalwanga kutsha, zilanda amaKristu alezigwenxa ahambe wuka izinto somhlaba, amachapha amaKristu, impalampala ikhali lokungcolile unjalo, uyasala ubhekane lalokho. All right, uthi mina yahle ngithi bambulala, abasoze bakubulale ngentando yakho, kuza kwenzeka lokho kumele kwenzeke ngesikhathi sakhona. Ukufa nangu kanti kuyayala ukubulala abantu. Ungathi uyazibulala futhi uyabusithetha umphefumulo wakho susuwonile phela, you've committed murder. Ozabe kwazi ukuthi kwenzekani ngumKristu olivila khathesi nguyabe sale khuluma esikhathesi kuyalandela lokho. Khathesi kuzabuya lokho bakithi mayenza thini? Khathesi bathi kanti wena uvela ngavela uthi mina ngasala amanje behamba. Kuncedeni khonapha? Ungavela ukhulume khona lokho bahle bakulande bathi ya awulapha uphela wena, buyisa lapha isandla sakho, bisibunzi lakho lapha. Ungayala ubaba usengwayo wathi yena bayakusika mbijana bakulimaze, ubuhlungu buzaba intshumayelo yakho. Bephenduka kusasa brother uyatshintsha statement. Ulanda nxa wehluleka ukulunga kusalungiseka, ucabanga ukuthi ungathi wena sokulo antichrist ubususithi uzazilungisa. uJesu uyabe sehambile lomsa wakhe, umoya oyingcwele uyabe sehambe lokuncenga kwakhe, kuyabe kusela uSathane nezilo zakhe nolaka lukaMlimo oluthululelwa phezulu kwabantu. You can't promise yourself any success in that kind of situation. Wehlulwa inkonzo eyodwa kuqanda uthi no kuyaqanda too much. Lalela ngutshele, lunga kusalungiseka, khala kusakhaleka khathesi, umlimi esaphendula, khala baze bakuhleke kodwa uzajabula kusasa. Qonda ulunge ululame, phambana nomhlaba. Yes, isikhathi sokwenza into epheleleyo bazalwane. Omunye nomunye umoya kaMlimi uyakuphaphamisa lapho khona. Vuka, phaphama, bheka phezulu, masinyane uJesu uyavela. Linda mzalwane, linda usebenza, linda uhamba, linda ulele, linda. Be watchful and pray. Read your Bible and pray. Pray always. Consecrate your life to the Lord. Let it be a holy and living sacrifice on the altar of prayer. Let God's fire burn you up, consume you, yes, purify you, sanctify you, and make you white and fit for the first resurrection. Yes, fit for the rapture of the saints. Uzube lilunga lebandla likaThixo elingabonwa ngamehlo. Asosikhathi sokudinga abantu, hayi hlala phansi guqa ngamadolo. Asosikhathi sokuvakatsha guqa ngamadolo. Asosikhathi sokwenzana, asosikhathi sokukhangela umhlaba. Ungazama ukulungisa brother, yekela into lesikhondanywe ngumlimi already. Awula nto zayenza khona lapho, chiya so. Wena lungise yakho impilo, hamba egazini likaJesu, guqa phansi ukukhuleke. Sebenza ngamandla ndoda, bambisisa lokho nakho. Kungabi khona umuntu okwamuka umqhele wakho. Isikhathi sokugcina lesi. Asosikhathi sokuxoxa, thuluthi zwi. You are better off quiet than talking. Ngoba in the multitude of words akusweleki sono. Thula. Yes. Tshonisa umlomo wakho thulini lapha. Khuluma lomlimi. Abasendulo babeziphosa bezithele ngomlutha, bagiqe esilotheni bathatha umlilo baphose inlena, umlotha baphose ekhanda, bembatha amasaka. It was an outward expression of contrition. Beziveza ukuthi badabukile bayazisola ngento abayenzileyo, kumbe babonisa abantu ukuthi it's a public sign yokuthi ngiyaphenduka. uThixo uthi singadabula impahla zethu, uthi singadabuka izembatho, kodwa sidabula inhliziyo zethu. Amen. Nikelo kaJehova inhliziyo edabukileyo. Nomoya ophukileyo uThixo kayikudela. Yes. Isikhathi sokulungisa lesi. uJesu uyeza. Are you ready? uJesu uyabuya, umlindele. Amen. Angachaya impala khathesi inkonzo ingakapheli. Kasuza kulindela ukuthi uthandaze.
Uyayitshaya lo ungakathandazi, ungakalungisa indaba yakho. Uhlezi phezulu kwesono, ubuye enkonzweni uhlale phezulu kwaso. Wenzani? Uhlala phezulu kwebhomba empilo yakho, uhlala phezulu kwento ezakubamba ukuthi ungahlwithwa. Ungenzi njalo brother. Baleka zwana ngutshele phuma egcekeni mana lapha uthi Thixo kulesono kimi la indaba yakho ilunge khathesi. Yangeka khathesi usinde kusasa. Amen. Ungathi wena umkholi manje uzamphona manje umkholi angezwa manje umkholi angilazulu mina. Uyezwa? Mina ukuhola lokho ukukhonkotha nje phambi kwenu, so ukukhonkotha phambi kwenu kuphela so. Amen. Angilazulu mina no. Ole Zulu nguJesu, omele ancengwe nguJesu, omele esatshwe asiyo bafundisi, kasiyo emholi, omele akhonzwe kasiyo emholi, omele akhonzwe kasiyo abafundisi, okhonzwayo nguJesu Kristu weNazaretha. Ngiyomele sizilande kuye madoda, sizichaya phambi kwakhe so. Ngajabulisa abantu, jabulisa uThixo. Nanzi izimo, isimo sezinto esizayo masinyane phambili lapha, masinyane kuyafika lokho. Ya imthonselanyana yakho na siyayibona. Nxa sokule church kaSathane madala lithini lini? USathane sili bagqoka ingwane ezilempondo zokuyinkono. Amadoda sibilo sekazibani bayihlala phansi bekhonza uSathane. Ezweni likamlimi lele. Isikhathi bani? Nxa kungasiyo isikhathi sokuphela kwezwe ngesani manje. USathane selabantu abangabafundisi lapha. Oh Mhlaba luya ngapi? Ubaba uSibanda wathi into yonke igomonqile so. Watsho njalo. Wathi into yonke igadi isikhukhuku. Iya phansi uyahamba so. Umhlaba wonke uye esikhogweni. Straight behamba begeda izikepe so lama Benz esikhogweni so. Bangabambelele ku education yehla labo. Babambelele kumbhabhathizo wehla labo. Babambelele kudleni isidlo behla laso. Ngoba kabazalwanga kutsha. Yeah. Indoda kumele ithathe iqiniso ukuthi izono zithethelele. Igama lakhe lilotshiwe encwadini yokuphila eyewundlu ezulwini. Isikhathi sokuzihlola. Isikhathi sokunamathela evangelini. Isikhathi sokukhala kuJehova uthi Thixo ngisize. Isikhathi sokuliyekela ukudla ukhala umbheda ukulale lapha uthandaza. Lesi isikhathi lesi. Isikhathi sokuzinikela abazalwane, isikhathi sokufuna ubuso bukaThixo, isikhathi sokukhalala okomhlaba, chiya lezi zinto zawo. Funani uJehova senokutholwa. Mbizene seseduze. Omubi makashindlela yakhe, nongalungile imicabango yakhe. Kabuyele kuJehova. Amen. Naye uzakumiyekela ngokukhulu. Kunjani ke sihlobo sami? uJesu yeza. Impala izakhala. Uzahamba? Lokhuyana ke. Lalela ndoda, nxa into yena le kuchayisa uvalo sithi tha kuphela kathesi ngibuza so into ezakusalisa yona le. Sure. Kulungile. Komlima kuthiwa lokho. Akwenziwa njalo komlimi. Komlimu kumele uzihlole. Usalungela mbimbi, ungela cala, ungenabala, ungelanto enjalo. Komlimu la. Thina ukuchwabhana kwezinto we tolerate that. Yeah, we can tolerate ibhruke lilichwabhene so ngokuhlala lokudrive ibhatch lichwabhene lapha emva. Yeah, kodwa liyangikhangela ukuthi ubaba usmart. Yeah. Kodwa komlimi akula uchwabhana. God does not tolerate that. Kumele umuntu abe mhlophe ngenhliziyo njengokutsho kwezwi likamlimi. Imeasurement yobuhlophe isezwini likamlimi. Okwazi ukuhlanza kube mhlophe umuntu asale ngelacala abazalwane igazi lika Jesu Kristu weNazaretha likhona. Likhona. Namhlanje linganela wena. Khathesi isikhathi sokuzihlola. Ukuthi uzaphepha na? Uzahlwithwa yini? Kumbe uyasala? Zwana impala asozikhale next week. Asozikhale next month, ayikhale next year. Asozikhale khathesi. Izakhala ngesikhathi ekhala ngayo. It can be sooner than now.
Inqesiyathi sikhamba khona apha sisiphumile enkonzweni so ukuthola umusa nje ukuthi uguqe khona sithi siphuma lapha so abanye sinyamalale. Uthi uyavuka endlini ekuseni fico kakho la. Uthi uyahamba ubona kanti umntwana wakhe edlala lapha unga. Umama sale phethe ingubo brother. Isikhathi sifikile. Asihlabele. Sihlabela zindle ngaphakathi. Ngiyakucela sibili mzalwane wami yenza into epheleleyo kube kanye. Zinikele kube kanye kulunge kube kanye ngoba ngase kusiba kubi brother kuba kubi properly and definitely. Amen. Nansi ingoma ibe ngumthandazo wakho. Amen. Hymn 83. Musuku ngidlula Jesu Nkosi yokuthula Hallelujah nxa ubabusisaba Baba musuku ngidlula Hallelujah Jesu yebo kre uyawuza umthandazo womuntu odingayo umthandazo womuntu oncenga umusa kaMlimi Hallelujah nxa ubabusisaba Nkosi yami musu ungidlu Phambi kwakho onomu Nkosi yami Nkosi ngisonde ngiyavuma izono zami ungithethelele Hallelujah Jesu Christ Nkosi yami Nkosi yokuthula ubabusisaba Nkosi yami musu ungidlu mina ngiyacela ngomsawa Baba maungiphilise enhlizweni ungela maungisindise ungisindi Hallelujah Jesu Christ Nkosi yami Nkosi yokuthula ubabusisa Baba mimusu ungidlu wena Nkosi nungokusiza kwa angikwazi ngikwazoku emhlabeni naphezulu anginayo homu Hallelujah Jesu Kristu Nkosi yokuthula Nkosi yokuthula nxa ubabusisa bani Nkosi yami musu
ukungidlula wena Nkosi wena. Nanku umthandazo sihlobo sami, isikhathi sokuzinikela enkosini, isikhathi sokusondela ufike na ukhala emseni kaMlimu, uthulule umphefumulo wakho, uziphosele egazini lika Jesu elihlanzayo, ukuze igama lakho lilotshwe encwadini yokuphila. Mhla impalampala ikhala ukwazi ukuhlwithwa nawe, uphephe kulolu laka olukhulu oluzayo emhlabeni. Sondela sisi. Hallelujah, Jesu Kristu, Nkosi yami, Nkosi yokuthula. Nxa ubabusisa, nxa ubabusisa ba. Hallelujah, Abrahama no Isaka no Jacobe, siphambi kobuso bakho Baba ngalimini Jesu, siyakuncenga sihawukele, sigudwa amadolo, sikhasa phansi Baba kwenyawo zakho, siyakwanga ndodana kaThixo, siyakuncenga sihawukele, siphambi kwakho wena nomusa, hlanza izinhliziyo zethu, thethelela Baba, ungcwelise Jehova, wembese ngamandla kamoya oyingcwele, silungise sifanele ukuhlwithwa Baba, ukuze siphephe lokhu kuhlupheka okukhulu okuzayo emhlabeni, okubabheka uThixo uyakuphuma endaweni yakhe ukushaya abantu bomhlaba ngenxa yobubi babo. Sisize msindisi, siphunyuke ngendlela yokuhlwithwa. Hlangana nathi ke Baba, omunye nomunye kusicelo sakhe, senzele lokhu Baba ngegama lika Jesu elimi njalo kuze kube phakade. Amen.